Škoda je SUV, ima tu nečega zajedničkog, zar ne? Sigurna sam prvo ćete se sjetiti Yetija, modela koji se doduše više ne proizvodi, a donekle ga zamjenjuje upravo ovaj novi Karoq. Osim toga, nedavno smo upoznali i Kodiaka, no poveznicu Škode i SUV-a sigurno pamtite i kroz mnogobrojne Scout modele koji su koketirali s pogonom na sve kotače, imali taj terenski luk, te kao takvi izazivali izletničke ambicije kod korisnika. Međutim, Škoda i SUV također ima poveznicu i kroz Škodine legendarne karakteristike poput praktičnosti, fleksibilnosti pa i robusnosti. Tu ne mislim na kategoriju sportskih SUV-ova, već više na kategoriju onih automobila koji su nekada bili pravi terenci. Gdje je u toj priči novi Škoda Karoq? Danas je veličina zbilja relativna, jer Karoq, koliko god bio kompaktan i okretan, realno je velik i konkretan auto. Dugačak je čak 438 cm, što je primjerice samo 1 cm kraće od Qashqaija. Usporedbe radi, Kodiaq je istovremeno svega 10 cm kraći od vrlo velikog Tiguana, koji unatoč svojim proporcijama više klase nudi tek 10 litara veći prtlježnik. I zato uopće nije čudno što ovdje pronalazimo jedinstveno obiteljsko rješenje. Gledam sad ovako Karoqa, niti je velik, niti je malen, dakle opet neka priča između. Klasika, rekla bih, kod Škode. Pa je pomalo i teško staviti ovaj auto u kontekst tržišnih konkurenata, a onda čak i konkurenata unutar Volkswagen grupe. Jer ona ulazi u kategoriju najvećih među manjim SUV-ovima. Ako ju pa gledamo kroz grupaciju Volkswagen, onda se prisjetimo, tamo već imamo Seatove Aronu i Ateku, potom Audijev Q2, Q3, Volkswagen je nedavno predstavio T-Roca, a onda naravno nemojmo zaboraviti niti Tiguana. Pa iako Karoq nije izravni konkurent svim tim modelima, sa mnogima dijeli zajedničku platformu i motore, pa onda zapravo prava razlika se otkriva tek na području cijene. Osim toga, Karoq je zaista najveći među malim SUV-ovima, pa onda predstavlja na račun cijene skuplju alternativu modelima poput Suzukijeve Vitare, Hyundaijeve Kone ili Opelovog Crosslanda, a u toj kategoriji, podsjetimo se, najbolji, najskuplji modeli stoje između 160 i 180 tisuća kuna. Međutim, ovaj auto isto tako zbog drugih karakteristika stoji rame uz rame i sa Nissanovim Qashqaijem pa i Volkswagenovim Tiguanom. A sve to skupa na račun prije svega velike kabine i legendarne Škodine prostranosti pokriva se takva jedna širina gdje zapravo Karoq postaje konkurentan ostalima. Škoda kao da je rađena da mjerama i ocjenama bude bolja od drugih, makar za jedan bod ili centimetar. Kod nje se vrata otvaraju široko, sjedala su velika i duboka, a tu je onda i rekordan broj pretinaca i vrlo visoka vozačka pozicija. Nije pretjerano maštovita ili uzbudljiva, ali gotovo odmara svojom jednostavnošću uz jasan cilj ponude rekordnog prostora. I zaista, tko traži najveću moguću kabinu u što kraćem ili kompaktnijem vozilu, pomalo neobično, ali upravo to nudi Karoq. Paralelno možemo pohvaliti krug okretanja, koji je manji od 11 metara, ali i nosivost koja se ovisno o paketu opreme kreće oko 500 kg. Malo tko kupuje automobil u kojem će se voziti straga. Uglavnom kupujemo auto prema osjećaju sprijeda. Međutim, ima i takvih. Imate primjerice djecu košarkaše ili šta znam, recimo često vozite velike terete. Kakva je Škoda Karoq po tom pitanju? Rekla bih odlična, zato sam i sjela tu straga. Iako ova naša Tesna ima još i stakleni krov koji malo tu još oduzme tog prostora za glavu, ipak se ne mogu požaliti. Prostora imam i za noge pa i u širinu. Osim toga, iza mojih leđa je rekordni prtlježnik u klasi sa svojih 521 litrom. Pa oni koji traže takve karakteristike od automobila sigurno će biti zadovoljni sa Škodom Karoq. Zapravo, niti jedan model ovog razreda ne nudi toliko komfortnu stražnju klupu s toliko mjesta iznad glave. Osim toga, Škoda nudi i sustav Vario Flex, koji je nažalost tu samo kao nadoplata, a dozvoljava pomicanje naslona i sjedećeg dijela sjedala straga, sva tri odvojeno u svim mogućim smjerovima. Ukoliko često posežete za prtlježnikom, to je nešto što vozilu daje novu dimenziju iskoristivosti. Za nas automobilske novinare komentiranje ovakvih kokpita već postaje monotono, da ne kažem i bizarno.
Naime, sjedili smo jako puno modela iz Volkswagen koncerna i kod nas definitivno izostaje onaj wow efekt, a sigurna sam da ako vi niste sjedili u 50-ak Škoda ili Volkswagena, da ćete osjetiti upravo to, wow efekt. Ono što mi možemo potvrditi, to je jedna vrlo visoka razina izvedbe, dakle jedna solidnost koja se vidi i kroz korištenje boljih materijala, vrlo su dobri, doduše potkrade se i poneka jeftinija plastika. Također ovi prekidači okolo su vrlo fini, tako je i sa ovim Amundsenovim ekranom koji i nije najskuplji u ponudi. Od nekih posebnih detalja ručica, recimo ručnog mjenjača nam se ne sviđa, ali ova automatskoga je sasvim ok. Sve zapravo izgleda čvrsto, solidno, doduše ne previše maštovito, ali nekako ulijeva povjerenje korisniku. Rekla bih da je zapravo ovaj kokpit negdje na pola puta između službenog i privatnog vozila. Škoda oduvijek bila kreativna na svoj način, pa osim što je ime Karoqa pronašla na aljasci, tako je i naziv za infotainment sustav Amundsen odabrala po norveškom istraživaču polarnih predjela. To na neki način aludira na najbolju moguću navigaciju, što ovdje ipak nije slučaj, ali svakako imamo dobar primjer kako i srednja opcija, jer postoji još bogatiji sustav, može biti dostatna. Sustav je povezan s onim među glavnim instrumentima i radi itekako logično, a i brzo. Bez obzira tražite li glazbu, spajate se na telefon ili pretražujete putno računalo. Sve je dostupno u par poteza, ali i za par tisuća kuna doplate. Već vas čujem kako govorite. Da je dizel, da ima pogon na sva 4 kotača i da ima automatik, to bi bila prava stvar. Međutim, svaki automobil iz ove kategorije SUV-a koji nam dolazi na test otprilike je tako opremljen, pa i tu priča već postaje lagano monotona. I znam da je to kliše i standard i upravo zato s velikim zanimanjem dočekali smo test ovoga automobila koji pod haubom ima nešto potpuno drugačije. Riječ je o jednom od najmodernijih i najboljih benzinaca današnjice kojega je Volkswagen predstavio sa posljednjom generacijom Golfa, a evo ga sada i u Karoqu. Obujam 1.5, dakle turbomotor sa 150 konja i 250 Nm. Vrlo nečujan, tih i vrlo snažan motor koji ima pregršt najnovijih tehnoloških rješenja, pa i deaktivaciju cilindara ako vas brine previsoka potrošnja. 50 kg lakši od dizelske alternative, 1,5 litrni benzinac zaista je poseban. Tako prozračan i agilan, lako bi nas natjerao da zaboravimo moćne dizele. Oduševljava od samog starta kad za razliku od tih, u kombinaciji sa 7 benzinskim DSG-om izuzetno fino odvlači Karoqa u vožnju. Nema govora o cukanju i nespretno kratkom prvom stupnju prijenosa, jedinom zbog izuzetne snage i tu je najelegantnije prvo nježno krenuti, dok mijenjač ne dođe do 3. stupnja prijenosa, pa onda uživati u svoj raskoši performansi. A zaista se ima u čemu uživati jer ovo je 150 konjskih snaga koje bi od manjeg auta napravile pravog sportaša. A niti u Karoqu nisu daleko. Naime, iako je težak preko 1400 kg i prilično visok, Karoq 1.5 TSI bez problema lovi najvišu brzinu od 203 km/h, dok do 100 ubrzava za ozbiljno ispod 9 sekundi. To su ozbiljne performanse. Moram priznati, nakon pustih testova turbodizelski pogonjenih SUV-ova još uvijek se osjećam pomalo neprirodno u ovom Karoqu benzincu. Međutim, sve ostaje na subjektivnom dojmu i zapravo navikama. Jer kakav je konkretno ovaj auto u ovoj kombinaciji? Žustra ubrzanja i rezko primanje gasa nisu mu strani. Osjetit ćete čak i onu provalu, dizelsku provalu vala ubrzanja, samo što se sve to skupa odvija na nešto višim okretajima, a onda i traje duže, pa nakon 4500 okretaja ovaj auto već dolazi do granice sportaša. I zaista je impresivno kad se odlučite na pretjecanje pa pri 80 km/h lagano dodate gas. Tad se osjeća snaga motora, čak i ako mijenjač ne prebaci u niži stupanj, jer momenta je dovoljno da fino povuče i strelovito digne brzinu. Ako posegnete za ručnom izmjenom stupnjeva, dojam je još upečatljiviji. Buka u kabini čak niti tada neće postati naporna, a Karoq će biti nasrtljivo brz. I zaista više snage od ovoga nije potrebno. U startu nam je nedostajalo malo onog dizelskog komfora i elastičnosti, ali u samo malu prilagodbu situacija je ovdje još i bolja.
zapravo puno bolja, ako uzmemo u obzir da je optimalno radno područje bar 2000 okretaja šire, a potrošnja i nije toliko viša. Škoda Karoq je jedan od onih automobila na koji ćete se brzo naviknuti, pa već nakon nekoliko sati potpuno ćete se stopiti s njime i možda čak zaboraviti u čemu se vozite. Nije to ništa loše jer to je zapravo odlika dobrih automobila koji vas ničim posebno ne iritiraju. Međutim, za onaj potpuni dojam ja bi ipak voljela malo više emocija i nečega što nas podsjeća da vozimo zapravo potpuno novi automobil. Doduše, ovom mom subjektivnom osjećaju kumuje još jedna činjenica, a to je ovaj DSG mjenjač na kojega također potpuno zaboravim. Zapravo u dodiru sam s njim samo kad iz D prešaltavam u R, odnosno u rikverc. U svim ostalim trenucima potpuno zaboravljam na mjenjač. Lagano se evo vozim, pritišćem gas, on savršeno šalta, ugodna atmosfera, ajmo i malo muzike pustiti. Ne, s Karoqom 1.5 TSI se nikad nećete voziti s oko 5 litara, ali potrošnja više nije problem i barijera zbog koje bi odustali od kupnje, jer ovo je turba koji će vas nagraditi guštom u vožnji, a putovanje u prosjeku naplatiti s oko 8 litara. Uz više otvorene ceste taj prosjek će padati prema 6,4, a ako se baš zainatite i budete jako brzi, potrošit će vam najviše oko 11 litara, no ta će vožnja biti sportska. U konačnici, ovo je SUV sa svim karakteristikama i praktičnošću monovolumena, koji kad ima i pogon na sve kotače, zaista ima sve što vam treba, samo raskošna mu je i cijena. Ovoga puta sam za svoj ukus možda čak i previše spomenula Volkswagen u testu jedne Škode i to nove Škode. Ali što ćete, kad Škoda Karoq zapravo sa svojim karakteristikama poput izvrsnosti, hladnoće, monolitnosti, pa čak i cijene zapravo nekako više odgovara Volkswagenovom nego Škodinome cjeniku. Već sam spomenula, u ovoj klasi danas na tržištu možete kupovati jako široko. Ovi manji modeli, nešto manji od Karoqa, stoje u najskupljim izabama od 160 do 180 tisuća kuna, a Karoq u izabi sa 1.5 TSI-em i sa DSG-om najmanje stoji 207 tisuća kuna. Međutim, cijena ovoga testnog primjerka na račun opreme skočila je do vrlo visokih 270 tisuća. Da, Škoda Karoq ostavila je dobar dojam na našem testu, doista je izvrsna, ali po ovoj cijeni i mora biti.